ji kurta hevpeyvîneke taybet ji bajarê Amedê dembaş temaşevan hêja ez maşallah dekak rêze hevpeyvînên me yên bi berbijêrên şaredariyan yên partiyên siyasî re berdewam dike. Mêvanê vê hevpeyvîna min jî birêz Profesor Doktor Cenab Ekin Ciyeku ji Partiya Demokrasî û Pêşteçûnê devayê xwe berbijêr kiriye. Em ê pêre li ser projeyên wî biaxivin ka eger bê serkar wê çi bike. Bixêratî. Nav xêrê de zor spas dikim. Hema ji vir yekser dest pê bikim. Eger tu bibiyayî şaredar, projeya te yekemîn wê çi biya? Destpêkê de ez silavê xwe germ ji Herêma Kurdistanê û televizyona wer û gelê Amedê û ji hemî herêma xwe dikim. Wexta ez bêm ser kar, ez bibim şaredarê Amedê yeka emîn yekemîna xebata min a ewilî em ê edwantera gelê xwe derxin. Gelê me zêde van 20 sala de pir feqîr bûne, pir belengaz bûnin. Em ê sed heb însanê pispora li dora xwe top kin, em ê têkevin nav kolanê Amedê. Mal derî em ê deriyê wan xin di kîja malê de çi êş heye, çi keder heye, çi kêmasiyê heye, kîjer malê kê heye, mala kê tune ye, nanê kê heye, nanê kê tune ye, zarokê kê nexweş e, em ê wana hemî tespît bikin têxin sîstemê. Navê vê sîstema jî em ê bikin sîstema naskirina malbata û xizmetê bi Tirkî jî dibêje aile tanıma xizmet sîstemî. Hawê daîreyekî vê karî hebe? Tabii. Baş e hedefa ve armanca xwegihandina çend malbat heye, tespîtkirina çend malbat heye? Em ê telefonek û malperekê vekin dûr de însanê ê xwedî bê alîkar bûnin, însanê muhtaç gişê di sîstemê de serî medê dayînin, êdî jî em ê mal bigerin, em ê wan tespît bikin. Welew dewlemend bi welew zengîn bi ferq nakin. Em ê herin deriya wan xwe, durma wan baş e bi xatirê we, durma wan nebaş e, em ê têkevin malê wan. Em ê li her tiştê wan binerin, em ê li wan malbatana hemî xwedî derkenin. Ji vê seheta şûn de keskî serî dîne bê derî me dîne bê ez feqîrim ez evim tuneyî em ê wan cî de tespît We bikinin. tespît kir. Erê. Dên divantera we de cî girt arşîva we de sîstemekî çê bû jê re. Erê. Wanê meaş bidin wan, wanê çi bikin yani? Yek jê ne tenê maaş, em ê îyaşa mala wan a mehî em ê gişî bidin. Em ê tiştê ew bixwazin eger ew ê herin ihtiyacê xwe bistînin ya jî em ê depoya çêkin ji depa xwe her meh em ê herin bi makînê xwe em ê teslîmî wan bikin em ê bidin wan ya jî em ê qarta çêkin ew ê her bi qartê xwe wê ihtiyaca xwe bistînin. Lê belê hinek car heye em ê bi destê xwe bidin bi malê wan dînin. Baş e. Wekî şaredarê bajarê mezin yê Amedê ku tu bê serkar ji bo Kurdî tu yê çi bikî? Bo zimanê Kurdî, bo pêşvebirina zimanê Kurdî. Zêdetir zêde xebatê me serbana hene çünkü gelê me taleb dike. Gelê me Yê çi bikî? ji me re dixwaz yek jê em ê li ser perwerdehiya Kurdî em ê divistanekê vekin pîlot, divistanek pîlot. Em ê bêjin binere li ser zimanê Kurdî ev perwerdehiya karî bibin. Em ê dokümanê wê jî gişî tekmîl bikin, em ê dest pê bikin model. Ji bo kî dewlet jî vêya bibîne û ji vira şûn de vê pîlotê jî ew jî berfireh bike yek jî ew. A du da li ser zimanê Kurdî bi kurmancî, zazakî û kîjanî bixwazin kî perwerde bin em ê wan di belediyê de cî bidin wan em ê wan bikin biryarê berpirsyarê xebatkarê belediyê. Em ê vê perwerdehiya de derbas kin sertifîkayê wan din. Heçê zimanê Kurdî kurmancî zanibe kurmancî, zazakî zanibe zazakî ev xizmeta zimanê Kurdî di hundirê fermiya belediyê de şaredarê de wê berdewam bikin. Yani serokê daîre wê hemû Kurdî zanibin. Hemî ê Kurdî nizanibin em wan nabêjin, em wan nanî ser vê wezîfa. Ne mimkin bikin berpirsiyar ne bikin bi rêxistinê de tu cî gerek negirin. Asisya em ê bêjin hinek xebatê tiyatroyê, şanoyê henin, hinek opera Kurdî henin, em ê televizyona belediyê vekin, radyo televizyona belediyê, ev veşana belediyê jî, radyo televizyona belediyê jî bi zimanê Kurdî be. Jê kurmancî, zazakî kî çi bixwazin, bi yû zimana em ê weşana xwe bikin, em ê gelê me bi ji belediya wan, şaredarya wan wê bi zimanê dayîka wan biaxivin û wê programê xwe bi hawî bişopînin. Mesela opera yani wanê çi bikî? Mesela wanê festîvalên Kurdî çekin, konsera çekin. Konser, festival, opera jî tişkî wek neteviyê bi hemî dünyayê li ser de
خباتا دکن پروین چاخار وزانن هنرمندک پر گرینگ مشهوره امی اوپرا کردی وکن امی تیاترا کردی وکن امی بین لسر وی کارا بکن برپرسیار امی اوپرا کردی تیاترا کردی فستیوال کردی نه تنه به بازار متنه امی هرما کردستان جی تبلاهی خباتی خو بکن امی هرن فستیوالی ورا امی وان جبین فستیوال خو يعني هون ضحكة سليمانية هولير حلبشة هون خلقي بين فستيفال مخا وامي جهرن امي هرن فستیوال وان زیاده فستیوال ور چه دبن فستیوالا هنارا چه دبن گلا چه دبن همیم شوپینن هر چه دبن امی وان جبین فستیوال خو فستیوال مجی گرینگ هن لبلی لی خودی نای درکتن امی وان فستیوالانا چه خوندوانی جی امی خوندوانی خو زانینگه بشینن یونیورسیتی ورا امی ای ورا جی بینن ورا لورجی وان مال بکن وام جی بکن ای هر ورا جی امی پروتکل که ناو هرما خود او با شارداریا خو او هرمه چکن امی خوندوانا برا هرو برا کلتورا ما چند ام امزان به دو باش ناس بکن ام زیده ناف هفدم تکلیم زیده ناف هفده به انا سينورا راكن غيري توني ام قالكن ام ملتكن ام خافدو ناس بكن زيده جمره خباتك جرينجن تشكي دي جامي بكن كلام كنت باشا بيبرس نها او تشتين كوباغوت مثلا ناوي باجير نافچو گندان ده اري ام دزانم کو هلبستکی و هي نيرنکی و هي چند جربه اشکره ذکر مثلا بون نمونه جبو باجار آمده ون النافي بفرمي بقوهرم بكن عمد بیا وجندن در دورجي جندن عمده 2014 ده زاگونا ویاج مجلس ترکیه در کتیه لبلی کس کی بیا نانی زمان او حوجتیا و گرگا و نکرنه لبلی افتش کی پر مهمه حوجه بکن امی رفراندوم کی مموراندوم کی چکن ام ناوی باجار خو بکن چه امش گلی خو پرسن فکری گلی خو نه پرسن ما اراده گل چه بچاوی بم ویای قبول کن 300 متر جرامده پرکیه پرک دهدریه هر کس ناوی کی لیدکن ام جد بیجن پر مروانی لهر لسر تابلا و بنره ناوی مروانیات تیر درباست به آنجی نابن پرک به خودیه دبیت سال و هزار و فلان تاریخ چه بویه لبلی ناوی کی چه کریه پرا ناوی پرای بلیتن امی وان ناوانا گوری زاگونا امی بینن بر گلی خو بپرسن فکری وان پرسن برا قرار خو بدن کامی وی ناوی بچه شکلی رفراندومی بکن برا گلی ما قرار خو بده قانون پیشو ودکه ری جبو خاطر نورشین و گرو ماقی وی قانونا درکت 2014 ده لیبلی او کسی نشوپاند و بدجه خود وی هاوی مایه يعني الصبي اگر ونهات السركار اري ون جبو قهرتنا نافي ديار بكر ون بكن عامد باش نصير صندوقي خلكي بنصير صندوقي رفراندوم ما بكن بو جندن عامد اجي نوصا جندي عامد اجي هر حرمي كوشي كولاني عامد اجي نافي واني اوريجينال مي بينسر برا دهدري برا مروانياي چاوت بي جامعه مرواني برا مروانياي ميوانا دي سبغارين بياجي خباتك منا پر انجل سر چندو كولتورو ديروكا كردي بيا خباتي من باش في برسن انها ونصدى فم رود بقي ونسبه بين سركار وندنجي خوش كي جام بارتي بقران دم بارتي جا اك بارتي جا جهبي يعني تو باوردك كي بشاره دار العمده ام از نامزتي قالن ام نمن نامزتي فلان فكري وفلان رماني وفلان دشنجيه ام نامزتي خباتين ام نامزتي خدمتين ام نامزتي خدمت كاريا قالي خنن او بزانياري باكيبك بروفيسيونيل ام قالي خور خدمتي بكن از غوري قناة ما قالي ما بان خباتاني ما بان مساجاني ما ببرسب نادن و ابي تمثيل ببه او امي بين سركار بي قالي ما قريك دفرده بريارك خو بده بريارا دنا فكرا ده ناف دو قطب جمنانتيه ده او استنگی در خملتی مکن زانن وان پارتیانا به چه شکلی حرکت کن ام درد کبم تر تمیز صافتی مخ ضرر من نگاشتی ملتی ما و خبات مجی لورتینه شفاف ام لورتینن ام همي قال خورا بستینن دما بستینن باشه في برسن پروفسور دکتر ام اشتراط بيجي راست تو دکتر چی از دکتر پتکتو پامه آلیکاریا تکنیکیا لابراتواری مه قلق يعني كسن كو زارو كمان شي نابن اري وان بريا زانستي وان دكن خدي زاروك كمان شي دبا
به انگلیسی دبی IVF in vitro fertilizasyon جرد بیشن الیکاریاب تکنیکیا خودی زاروک بون ویا مل زانینگاه دیجه جی اف ناوندا و کریه لیبلی اف تشکی گرینگ اف تشکی بدلاوی پر زیده هر کس نکاره ور زاروکا به خودی زاروک شینایا مالانه شینایا جیانه اتفاقیا مالایه ev aslında zede navgale medehi sebab avêjî em lê kolîna ser dikin gelek insanê me bê imkanî nikarin vê tedawiya bibe. Baş ez yek biçim Erê, şkereme kerem. xwe kurt bersi bidan. Ben. Niha kesên ku zarokê wan çê nabin û nêjiwanan navendekî vekir Erê. li şaredarî rast e. Navendek em ve nekin jî navendê taybet henin navendê fermî henin wê herin tedawiya xwe li wan navendana bikin wê were fatura xwe bînin belediye em ê perê wan biwadin. Em ê perê tedawiye bidin. Belediye şaredarî dikare ji bin vî barê derkeve bütçeyekî giran e çünkü. Me ew vî hesaba gişkiriye Niha ji bo kesekî bexwedî zarok çi qas pere divê xerç bike. gerek ana gorî perê Türkiye gerek 100 milyonê 100,000 lira. 100,000 hem de 100,000 Ew jî carekî. enflasyona me Eger nebû cara duemîn. dîsa 100,000. Bine eger dizî nebe, komisyon nebe, rant nebe, perê gel de hesabê gel de bimînin o ji bo xebatê ji bo xizmeta gel hûn wan qeynaxana wan çavkanyana têxin holê avan xizmetana giş kare bibin net $3,000 em bêjin perê wê gorî wê deyce hesab Eger kur cara yekemîne me tê $3,000 edin bide. hatta ki Ve ew şer zarok çê hazar, bibin ne hazar. em ê wan bine hinek jî dewlet vê imkana dide wan ê ji fermî jî imkana wan tune bin û madiyata wan jî tune bin em ê ji ve ji belediyê Onu ve söz edin ya. ez vê soza dedim. Zor spas kir. Birêz cenab Ekincî Profesör Doktor ku berbejêrê Partiya Devayê yê Şaredariya Bajarê Mezin ê Amedê û xwekiriye berbejêr pirsê me bi awayekî zelalî bersivandin heta kurta hevpeyvîneke taybet yadin bi xatirê we.